Бұл тема «Ла тақлақ бa'дал маут» ау бa'да маутик. Өліміңнен кейін қыжалат болбо. Өлімнен кейін емне болады деп сарсана болбоғын. Өлімнен кейін денем емне болады деп. Өлімнен кейін чирип қала тұрған денең менен ишің болбосын. Өлімнен кейін урматтуу мусулман бир туған жаның денеңден жаның шыққаннан кейін мусулмандар сені таштап койбойт. Мусулмандар жақсы киіміңдерді чечіп алат. Алар сені жуышат, кепілдешет, жаназаңды оқышат. Қалай берсе урматтуу мусулман бир туған, өлгөнүңнен кейін кейбірлері жұмышқа шықпастан, кейбірлері зарыл саудасын таштап қойып, сенің жаназаңа келіп сені көмүшөт. Андан кейинчи, урматтуу мусулман бир туған, егер балдарың имам менен тарбия кылган болсоң, тапқан малы мүлкүңдү балдарың мурасқор адалдары шо балдарыңа қалат. Егер алар ақылды болса, Құдайдан қорыққан болса, сен оңдан солдан чеке термен тапқан ақчаңды Аллах разы болған мечіттерге, медреселерге, Құран қызматтарына, дин қызматына бір сарпташат. Сені мүрзөңе дайым жетіп тұрат. Егер иман тарбиясын берген болбосоң, оңго солго чачып, сен бұл дүниеден кетесін, бардық оңдан солған тапқаныңды таштайсың. Бирок Аллах Тааланын астына барып бардығына жооп бересин. Оңдон таптыңбы, солдон таптыңбы, барына жооп бересин. Урматтуу мусулман бир туган, өткөнүбүздөн кийин эмне болот? Бизди тааныган мана кече 10 каза болду. Жакында мен да өзүмдүн бирге чоңойгон досум, бирге өскөн, бирге окуган досум 10 күн болгон жок каза болду. Достор эмне кылат? Аны тааныган инсандар, о байкуш, бечара паланчы өтүптүр дешет. Алыстан, узактан тааныгандар паланчы жакшы адам эде деп, эгер жакшы болсоң, жакшылык менен өскөрүп өтүптүр дейт. Досторуң, классташтарың, бирге иштегендер бир канча сааттар, бир канча күндөр, бир канча жумалар эстейт да, кийин баягы кейпине түшүп, күлкүгө, тамашага, баягында эле эч нерсе болбогондой калышат. Бир гана сенин үйүңдө терең кайгылар болот. Жақындарың, атаң, енең, өмір жолдошың, перзенттерің, айлап, жумалап, кейде 6 айға чейин, кейде 40 күнге чейин қайғырып илашат, кейде 1 жылға жетет. Андан кейін сені ескерүүчүлөр өлүктөрдүн архивине коюп бир гана эскерип коюшат. Ошону менен сенин бул дүйнөдөгү аңгемең бүттү. Кыссаң, өмүр баяның бүттү. Чыныгы негизги жумуш башталат. Мүрзө Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам «Ал-қабру имма раудатун мин риядил жанна ва имма хуфратун мин хуфарин нар». Мүрзө бул дозоктун терең чуңкурдан бир чуңкур, же бейиштин бакчалардан бир бакча дейт. Ошол күнгө эмне даярдадык? Ошол чыныгы жашоого даярдыгыбыз барбы? Өткөн кезде кече бардыгыбыз сурадык. Артында эмнеси калыптыр? Баласыбы, атасыбы, же банкта акчасыбы, машинесиби, үйү? Өлгөн кезде адамдар сурашат, артында эмне калыптыр деп. Бирок периштелер өзүнөн мурда акыретке эмне жөнөтүптүр деп сурайт. Урматтуу мусулман бир туган, өзүңө суроо берчи. Бүгүн денеңде жаның бар. Мүрзөңдүн жарыктыгы үчүн, мүрзөңдүн кенен болуусу үчүн, Аллах үчүн, акыретиң үчүн эмне кылдык? Хадиси кудсиде Аллах Таала айтат: «Якули ибн адам мали мали». Адам баласы малым, малым, байлыгым дейт экен. Бардыгыбыз мал деп жүрөбүз. Бирок жыргагандан жылкычы болгон жокпуз. Турмуштун кыйынчылыгынан мажбур болушу жери. Адам баласы малым, малым дейт экен. Аллах Таала айтат: «Лейса мин малик илля ма акал фа афнайт». Эй адам баласы, жеп ал кылганың сеники. Ау лабист фа аблайт. Же кийип жыртканың сеники. Ау тасаддақта фа абқайт. Же Куран жолунда, дин жолунда, иман жолунда, мечит башка нерсеге садака кылып калтырган болсоң сеники, башкасы сеники эмес. Адам баласы малым, малым, байлыгым, дүнием дейт экен. Малың кайсы? Жеп ал кылганың сеники, кийип жыртканың сеники. Же Кудай жолунда жол оңдосоң, көпүрө курсаң, суу чыгарсаң, көчөт отургузсаң, кайрымдуулук иштериң сеники экен, башкасы сеники эмес. Периштелер өзүнөн мурда эмне жөнөттү дейт, урматтуу мусулман бир туган. Сен өткөндөн кийин жакындар кайгырды апарып көмдү. Жумушуңа ойлонуп жатасыңбы? Менин конторумда ким отурат?
Menin kresloma kim kelet deysinbi? Oylanma. Al kreslo biröökö tübelip bolsa sen kelbeyt eleň. Al oturgan oturguç, je начальник деген, je нача brigadir деген, je başka деген biröökö tübelip bolsa sen kelbeyt eleň. Senden murda kançalar oturup ketdi. Al senin işiңди başka ulantkanlar bar. Alam sağa kaygırbayt. Jumulayı jurt sağa kaygırbayt. Mekendin, jerdin, je sen işlegen firmanın, je başka bir bazardın ekonomikası, soğudası bayağında jüre berit. Sen ağa kaygırba. Seni menen men kaygırsak, urmatly musulman bir tuğan, mürzöde menin ahvalım kanday bolot. Ahiretim üçün emne kıldım degen kaygı menen kaygır al, urmatly musulman bir tuğan. Urmatly musulman bir tuğan, kaygırse biz ötkönden keyin kaygırıuçular birdey bolboyt eken. Dostlarımız bir saatlar gana. Keyin daha bala çakası menen, tamaşası menen kete beret eken. En köpürak kaygırgan baldarın bir gilap var. Baldarımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "İza mata ibn Adam inqata'a anhu amalu illa min salas." Adam balası ölse, ağa bara turgan soğuk bardygy toktoyt, biroq 3 nerse jetet deyt. Köngül bur. Ötkönübüzden keyin bizge bara turgan 3 nerse var eken. Sadaka jariya. Urmatly musulman bir tuğan, sadaka jariya degen toktobogon, agıp turgan kayrımdılık. Eç toktoboyt. Al kaysı bilgiňer kelebe? Bir kelime keltiririz. Uşu meni ugup jatkan bir tuğandarım sizlerden soranış. Bul hadis jönle bul jaktan kirip yaktan çıkıp ketpesin. Niyet kılalı, sadaka jariya kılıp koyuyoruz inşallah. Sadaka jariya degen meşke bir Kur'an alıp koyup koysok. Soğu arki kim oksa bunun soğu atamat isimde. Medresege bir kompüter alıp verip koysoňuz, je stol stul alıp verip koysoňuz, je bolbosam urmatly musulman bir tuğan aylyňyzga 5000 rubl jönötüp, ata ayılga bir kança köçet alıp arıktın boyaga köçet oturguzup koyun. Je bolbosam bir kançabız toptolup ayılыбызга suw çıgarıp koysok, jol oňdop koysok, ayaldama kurup koysok, meçit salıp koysok, mektep salıp koysok, medrese salıp koysok,